Oh, last. Loh. Okay. I request all the players to line up in front of the committee. I request all the players to come in front and line up in front of the committee as we are going to start our opening ceremony. I also request all the substitute players to come along with the playing line. All the substitute players along with the playing line to come in front and line up. At this time, I have the privilege to introduce and hand over this time to our MC for the closing ceremony, Ms. Animika C.T. Suti. I hand over the time to Ms. Animika. Itu port investors knockout football tournament ini ambil fee. Seperti dan sa lang review. Tulong pa ito sa ini kan ini ang sedang dijalin sa anak mga tiro sila. At itu port investors knockout football tournament untuk ambil asin kondi apa ini? Semua itu dia dengan sa itu sa penurila. At ini itu port investors knockout football tournament kan ini itu ambil fee road. So, ano dito tapos natin ito. Po lagyan itong hot, monkey, yung itong lumas sauce, apenti, pesi, yung tomas. Alang ipan no ito, kahit po ho, natin bukid at talang ipan itong kaso bandi niya, natin no YouTube niya, alang ipan natin mo ito.
aku itu Anjana itu Baptist Church itu pastor Reverend Dr. S. Rompi juga pastor yang dimaksudkan itu tadi pengajar ini saya di sini tapi yang itu belum ini kalian long public convention General Secretary Reverend Vision Tirmondo Asenang Dipaksa Tingkat Kapel Tulong Dokulan and then former executive NTB Pangkang to Kasih Pembinaan. Mau itu waktu pembulan itu kalian mau Baptist Convention Abusan Secretary Star Council Rongpa Nasional Dipaksa Tingkat bisa ada di sini itu malam aku bersenang ini Church Pastor Anondo Topi nama kita itu kasih pengobat kasih pengobat aku tenang itu Christian English High School Principal Sarbosa Sanksi Pancita itu tadi itu dengan pengobat So, before what we start, the corner to go, Star Francis Kili, Lang Sansa, Ibu Nanti Waktu Berko, dan Star Bison Tinggal, Lang Sansa, Ibu Waktu Berko. Untuk Gas Ministry, acaranya satu, Sardon Sinteron, Hasanam Sansa, Ibu Berko. Tumong Pastor Andi satu, Mrs. R. Santam, Lang Sansa, itu tadi Berko sana kita. Noon itu aku pembinaan itu balong di youth organization timbang tu tim Turon alam falta tu kalau di bukan kita pun ada alam isi juga cash prize kita alam jadi konsultan tapi itu mau dia kan tu sa Agustin inside Turon alam falta dia tu bukan dan buku ini Baptist Fellowship Asumbang sedang dibangun sa Korinti ang sangka puhunan natin kami sini. Lalu itu motif kisah sa dia serang satu LS serang masalah kita kami puhunan yung kami Tapi dito sa motivaban ano to natulayan sinibilo dito. Ini dah tu kuasa tu. Pastor yang kita ano ba? Bisa balik. Lamik, ya, ini dah. Wait, kau saya kau itu. Kalau sampai tidak boleh. Mau mati langgar no? Mau mati langgar no? Mau dolang ni mau mati pun tu. Isinya. Jadi tu sekarang itu banyak orang masih. Sorry. Arvin sini. Kau, apa lang?
Abisal ini konsing Oi, mana? konsing ini Saya kan. konsing peran Ini kan. janji Ini kan tuh cinta. Dan itu nama. apa ada muka aku sebagai manajer Sultan Katulo yang itu ini kan kan Ini ada. Kamu sini. Nah, nanti terus sana. yang pasca itu yang kubu besar yang pasca itu Asli nomor yang kita sini yang jelas yang konsep sini yang jelas itu yang sini konsep ya cuma kita informasi konsep Kamu nggak betul mana? Di kota aja. Oh, bukan. Itu enggak mau. Oh, oh, kok zera lucu lo? Zera lucu lo tuh. Zera lucu lo. Bukan si pirang cile. Ini orang pil lagi. Sound ke mat sampai. Nih pil naik sini mah. Ini komen terus coba. Oh, betul kata dia lagi. Kali ni lo aja mesti, nice cek ni mesti. Foto kan sih lens kan zoom kan. Ini kalau tak 55, 15 kan zoom lens kan MD. Betul. Pakai apa? Ini kenapa? Nama mahal. Open lagi on apa tuh nih? Video ini on terus. Ini halap tuh. Open lagi na. Video lagi. Ini pula lagi. Ada poin mau? Simple है नहीं फोटो सेक्टर भी तो लगा है लाइक का munang any
discipline. Nangitong katibakan. Subjugated asal kita batinay na lata nangitom nangitom pa. Ba kailangan ko rin Zerak kiram dalang. ini handa nabi. Damlo. Pero ba November ne dukulang to hana paklang ko tu. Proyek tadi dalam itu itu kalau Putam pera. Kita undang sama. sudahออกเมวีดันซีไปเพลงลองไปเมพนังพันโรโลและเป็นกจะปัตเตตุมานะพันธะกิดามตังและเป็นปินีกับปัทุเยอาตุมาพันเป็นจอกตังพันโรตุปาร์ปิกโลนางเป็นกระโดดก็เวะฮิรจุมบีและเป็นกิราบกิลองพอดนางพันโรปาร์ปิกโลนอนพอร์เฮมพูนิตุมกิลังอาตุมและเป็นกับปัทุตุมานะพันธะนางเล่นนิตุมพันกังฮอนกังจินโซไว้กังบังวิทาอินุนัตตาเชโรเรปินจีชิงคอยกิปินจีและเป็นแกสัมจินเป็นและมังโซกับปัตุเป็นจอกนิตุมละหินกับจิชินิสรอยจะเป็นจิรปกจะลังสรอยและเป็นนางน้องกับปัทเทราเป็ดเจพันนางลายฮิรจุเมนังปิดุนทะปีนิตุมกับปัตังอโลฮีและเป็นดักกับจิตองอัตุมานะปัตักตันนางฮิรจุเมปิกลูตุทะจีสวามันเป็นสิอาร์ดอมโลอาเมนKiru pila ituma senior pastor pansemi kardoma por ken pon pot. Nona por itum introduction handshake doji lasi kadogove chupha luhi tum an same players tumpen kardom chipi ponji apanse chuning ritulo. Labang so pi chief itum chief guest pen ball kick off por puthot and pon to apanse chuning rilo.
Non kachupha aluhi pen si puthot kick off apor endpon po.
live streaming itum DBCYM yan sa kiklaim pon la si NKBA KBC la group long kido 2 months stand itum share lablo la si pinike all karbeng long sta la so final thekpon long po live streaming Kadagwe panstame puthata itum fourth ICQFT live nang lang dumpot akiro pilo itum dak pinya match non tum match cheng ponlo pinya match ke lake upper Dokmaka Baptist Church lapen Dethor Christian Fellowship ang bonglo alang tum mana possession ke tum puthot Dokmaka pen si ponlong lo apu akilo ka jersey ke Dethor Christian Fellowship lo lapen apu dark blue ke alang tum ke Dokmaka lo
non puthot labang so ball they thor to advantage dala same the pupo team same ingtang rak oh lucky it was close asap save lost same non damuka pen ball pon bom lost same labang corner lo asap lo la si lang mi pigan lo la non puthot ball they thor dum pon bom lo la ke captain bivel puthot damuka tum long ball bang thu lo ball chitu pe kangjang lo la semi offside lo la pupu semi atim ingtang rak pot si pinia botol ta misen la pen la pupu atim kangtang nai atim si ga chipo lo apar dok muka baptist church la pen puthot non Daitor Christian Fellowship la pen apar dok muka baptist church non dok muka dom bolong lo la pen asap suet lo semi asap su pen podun de chat lo dok muka winger to abang big has semi phiri me prapi pik number 14 pen josi ball kang check lo la ke out ball non por pupu tim dum semi kumasi gol thap jima usi kadoi semi chonghong prong lo puthot out dong ka tu bol cepat chon mi alo semi laba out dead lo ball non dator captain number 7 ball pi bom non number 8 pan atun puthot cepat chon si midfield long up to
lapen puthot ke bachini la puhan lo. Ilitum along canteen in aid of fourth interchurch football tournament upon canteen ki bido si kumani bang lang lapen ki cho ahormus me long ponji anitum jongsi ke chonam ponji ning hang pulute anitum canteen along humri dam iktame. Non dam gandum bol pon bom lo. Pini lake angdung kiti agapatu lo. Pini ke hai bangaling lake botai plia pong interchurch knockout football tournament organized by Dipu Baptist Church Youth Ministry. Ke hai bangaling lake isi a record a history son po. Kedam tang ningkan ke thom lake EFCI lapen Believers Church atum pensi chipai bonlo sami peneng abang kai bangaling lake litum karbitum angbong a church pen non captain sami afidung krila number 7 alang itu non sami bol chithi bom lang captain Bibel sami domkat tum bolong lo sami labang audam jilo. Khela lang mepik hangjang pupu da exercise lapen subsuet lo stame keeper bang kitek ong masine ponchek lo. Non puthor ka chiting thu por lo non dai photo asawer lo stami dokmoka akipar take pigan non domka dum si bolong bom lo lapen stami dai thor tu defense ing tang pigan lapen bivel be langling tang pik langli lake captain lo dai thor Christian Fellowship non akilok tu bolong bom lo stami dokmoka defense stami hungdun bom langling tang pik atu cedan bom lang non number 12 bol bom lo la tu lo stami dokmoka tu pachak dun lok lo lake out bom ahong lo labang so amets ing tang pik kangjang pupu stami gol chipi fan sungkrung lang non amat gol kitap ji fan si pupu tim stami long lo stami dokmoka tu bolong tu lo puthot
Bibel be pen tour lo, stami nomor form pacak lo. Savet lo lake nomor 8 si kitur pon lo. Non dok muka defense tami ingtang pigan, bol kipon jisung krung. Dator a defense tami bang pli do. Bol kipon ji chutorong. Kijoy ki lapu gali. Non dom ga dom bol pon bom lo. Alang itu non labang sa bol ka cepat si pan silang tumbor ilo la pen bol pas dos tami Narjison pen ajo. Tami nomor 3 bang ingtang pick. Third out ball. Ball damlo dong muka atum asap so lo. Tami kipar bang ajon dinglen amat si elang li ball ne pon check lo. Lang mi pick hangjang. Ining dip karkar rason si anutin sami dolo. Goal tap chok lote kacitu yisung krung thai. Non number 4 bang defense mission. Lapen putar without ball si alang litu pachet dai rong mat si referee bang ne blon check lo. Number 4 Narjison ball pon bom lo alang li jirpo wan jipi. Alang li jirpo left finger sami ball endon jipan bor ipik lo sami lap ke out dead lo. Putar dong katum bolong tu lo non savet lo sami judo edat. Non ball na bom lo non dong muka putar out ball. Ball chiti sab lo midfield long. Ball la cepat chon pan sung pian lo nomor cap non dator. Tung ball pilo nomor kreni pan. Non nomor 4 pen pilo. Etenang lang lo stami abang sab so goal post pen hello chat lo. Yes, ball cepat chon lo lake pere mi is the chance to pick lo. Non sami chance lang. Dong ka ben sami captain bolong long lo number 7. Bivel pen ball pon bom lang alang li inun experience a player. They thought to ball pon bom lang to formation mi pick hangjang.
Domuka dombolong bom lo lakas energy son pen asap so elo balang may pin a chance lang non domuka dom ben kitu fan bot ilo sa may defense satu chaklok lo puthot apor do lang sa may injury dala nomor 3 bang game abang prop pick hangjang laki litum hoarding lo litum volunteer satu cipaduk pipik lo litum lason ke cipaduk peglong posi antuman sampai churu parpik lo Nam putra domuka dom ball pon bom lo sami number 3 defense kiti giding kang tang kang sak sebutan domuka dom ball long tu lo alang tu cepas pen alang tu sami laba out dead lo la pupu sami apor dolang la ka cheating apor lo lo midfielder la pen puthot dalang tu offside de lo offside na try ka bang silang pemining je la si lagi kapten lo Bibel B kapten lagi number 10 achoy kilok kapten lagi Daitor Christian Fellowship alang tu no number 12 and penalty tu po subsequent lo sami ball bang clear to see number 14 upon midfield long pilo apar dok muka tu abang bihak sitami prapik pik laki energy son lo number kripli alang li prapik hangjang energy son upon ciri nangi
non throw in Christian Fellowship Dator asap so lo lake non ball Nargison long lo number 14 stame lang li choy lo fan sipi de lo ball long clear lo stame ball Dator defense tun long ko midfield long pilo pen ko non bibel non puthot ball midfield long lit lo non ball long lo stame defense number 6 bang ball clear lo pini lake ni tum aprang si apong lo ni tum live streaming YouTube channel long damik bom lo la senang li tum jong si subscribe kri lang pulote la bang so channel long li tum subscribe dun tame la pen bell icon same nang li tum ber ikta mo la sona tha ni tum exciting match in tum long do bom ji non ke bang journey an same nang li tum ki miss de ji fan bel han la pen energy sona phan asavelo same offside si nep check lo goal post anung ke do de ji fan si puto chuning ri lo goalkeeper mate goal post anung ke do de ji fan si chuning ri lo pa clear tha litum referee tum ben ka chuning ri mate pachini lo pen lo goalkeeper mate goal post anung ke do de ji fan la so asavelo non domuka dum ben semi tek bom lo la pen asavelo la kelang me pigan lo si goal kilong ji fan asam savet lo semi mo pi ball ki touring tu pigan non bivel ben ball pon bom lo non puthon domuka tum lo bolong tu lo si Nargison aphan ball pila alang li skills cepak lang lo kita cebai lo seme la inu da bang jingkoi bob lo si referee bang alang pan fall nap check lo non domuka pen nomor 13 na bang tur po goal post pen te bohe asa velos tami ball clear dan lo bivel be pen nomor 4 pen alang li ball pon bom se alang li sami defense tu mingtang ra kamat si bang ball bang khang nun check la
Non dong ka tum ball pilos tami defense intang rak. Putan dia thar dum si bolong lo lapen ako dong ka tum along ball dam tu lo. Number 4 bang ball clear lo. La pupu tim same intang rak apot si. Gol ka chita bi phan sung ping an lo. Bori pon bom lo. Yes lan Narjison alang li bolong lo. Non putot alang li kemainas di phan selang. Tuar chelang bom lo. Tame asap so lo. Dator a player into the bang putot injured to lilo. Dator tum ball pon bom lo. Alang li tu putot chipas bom lo goal tabi phan semi offside. Offside a track bang mipik lang. Dok muka tum ball wan bom lo alang itu. Semi putot dator tum si ball belong pon tu lo. Ball bang keeper bang confidence pen alang li nepon lo. Nonamat a score 0-0 lang. Apart dok muka Baptist Church 0. Lapen Dator Christian Fellowship semi 0 lang.
Nonan minute plikap an patulo same la pupu same gol cita bun elang. Highway, highway. Non minute plikar po an joksi. La pupu same non first half bang ingtonig lo. Apart Dominica Baptist Church 0. La pen. Daithor Baptist Christian Fellowship. Daithor Christian Fellowship. Atum same 0. La si la pupu same 0-0 lang. Non alam so pilote ilitum second half ilitum cheng pontu po.
Picture this, an 8-year-old kid growing up in Georgia, having a hard time with the world that he was seeing. Coming home from school, scared to death and always wondering what kind of mood his dad would be in. That kind of home can do a number on you. Mom and dad broke up. I call on your name. I call on your name. The only name that saves. The name that makes a way. I call on your name. I call on your name. The name that heals my pain. The name that has a reign. Nothing can stand in the way of you. For yours is the power. You are breaking through. The Bluetooth device is ready to pair.
Radio. Line in. Non dogma ka tuma gol keeper bang. Oh yeah. Non ke dogom like a second half lo. Upper dogma ka Baptist Church like a 0 lapen. Daythor Christian Fellowship ta 0 lang. Oh number 7 mang gituri matching koi dublo non mat bang ke. All that bond. Non free kick turbo. Daythor pen non free kick turbo. Number 10. Oh dogma ka player bang. Obstruct dun de la ball bang. Non dogma ka number 9 bang ball pon bom lo. Oh ama number 4 Daythor bang non ge ball to dun thila mat. Papon long let dalo. Non pinia po itu ma commentator itu ma korte mukraing lang alang di pini da ka commentary nang marin pot si alang fan same putha da kiro pila Lapen korte dinis phana choro lo alang li ne comment dun potta. asi nang lima tha tang me pini komatang hai ne Ni mara teng pen ke non mat ke jo putek thelang alam mang hi ne tim teng tang o mat nihin pen ke Mat po. tomoga hai nang nak ko pini ke ni hin pen de thor sai bon ni rong bin nak ke alam mang ke la son bang chok chok hai Nang rong- sita lang nang pini komatang hai ne di de lang de nang nang ko ke ni lang yo alam mai hin hin ting teng tang ra ke ko tim bang he di la bang hok lo sita putek the de putek thelang alam non mat ke 0-0 lang hin hin ta hok nang bai ma phang support kente Eki non ko ke putek thelang yo Putek thelang la ke di. ki hai ling lo ni ke support Ei ma ka cho non ke hala de thor tum bang train kuri lo lile de thai ba ke le kam thi bolam le ke ko oi Jira sabse de, he kena? ke tong dun lo chitami sabse tong chatma lu le de lo gol bang tong chang lang pore diga oi tong chette lu pola support non mang ke la dong mo ka tuma goalkeeper si turi ni player bang si turi bon oi te ko penang ge leng ko de ya penani leng o de thor bang si long log lo bol bang bang silong lo tuma sabso passing long sabso Di. pini de chom thai lo Asam do chom thai lo non mang jo chedan log lo lang li tuma non na wait mai penan ke pon lo sita oi amma dong mo ka tumang tudun thupit angino de thor tum bang head mari dun lo nice clearance nice non bang throin bang ke dong mo ka tum non ke non masil de thor number 3 bang non ball pon bom lo number 7 bang non ball long lo la de pen ai tum pass pin lo mesena pass pas bang mesen lo sita o dong mo ka bang bolen dun de lo o tum number 4 bang bolen dun de si cepating dun lo number 3 bang defense three, pura defense clear defense clear patu bang elang mesen ko di pini bang ke ma ko san la lo bang ke de la bang ke ko son kilang teng non ko ke me mesenang na ke me ke mesen lang ko me parpik lo anke me parpilo o non bang la Out bang bang na ko? out dam ji lo bona bol bang ke dam chile yo o non archo bang ball and bomb lo archo bang pom lo oi hong dam ji lo bol bang non mata put hot out he throw dokmoga non throw domoka dum throw kori bomb lo la archo bang ball tudun hitsi ako de thor number 8 bang ako tudun phila ball bang la non domoka bang si ball tu tu lo gina number 4 bang de thor number 4 tudun la Asap selo, asap se lo aman non de thor goalkeeper bang ako tudun tu lo hong padam ji lo ke non bang ke Texer la de thora goalkeeper bang de thor goalkeeper bang thekser
non de thor bang ball tur lo la pen non dong mo ka tumang tur dun tu phil lo oh a ball bang out dam bone dam dene a ball bang out dam de chit dong mo ka lo bang sinon ball and bom lo oi non dong mo ka bang se ball puthot chelong tu phil lo la pen non dong mo ka che pass lo che pass bang mesen non archo bang hetong dun tu phil lo la pen non dong mo ka bang non ball tur dun tu phit si pinia match bang ke kelang bai lang mesen hin hin a team teng tang ragaman non mat ke present goal bang ke dong mo ka da 0 la pen de thor da 0 non de thor bang ball tur non dong mo non present ball lead pon bang ke de thor si non ball and bomb la pen non archo long si ball do lo non archo bang non ame thang parten che pas chon lo passing bang mesen oh ama dong mo ka bang archo pelong pen ball and dun dalo non a match bang ke pini bang intense o anjo non bang ke hara gumat si gol pe mone oh ama de thor bang hong tur dun tu phil la ball bang non bang e ball dong mo ka long si non non de thor bang la pu ball lang tur phil lo non number 12 bang endun lo non non number 8 bang ball endun jim si bor 8 bom lo de thor hin pen non ma dong mo ka gol pe bang nep chek la ball bang non dong mo ka gol pe bang goalkeeper bang a ball tur lo non de thor bang a ball nep dun le lo non archo bang haput tur lo non ke do bom gila ke second half lo non mange de thora a team mang si throw in kuri po de thor bang la pu ball tur lo dong mo ka hin nat an ke non ball pon bom ge de thor ke non dong mo ka bang tur dun thu hit ama goal lat bang e padam long le dalo ball bang non adam jui non de thor dum bang goal pitch choklo non de thor dum bang de thor number 7 bang goal pitch choklo non la sinon ke de thor christian fellowship ke non e 1 lo then upper dogma ka baptist church ke non e 0 la
goal score bank ke Daethor Christian Fellowship 1 lapen Upper Dogmoka Baptist Church ke 0. The present goal of Daethor Christian Fellowship is 1 and Upper Dogmoka Baptist Church is 0. Non-present score bank ke Daethor Christian Fellowship 2 lapen Upper Dogmoka Baptist Church 0. The present The present goal of Daethor Christian Fellowship is 2 and Upper Dogmoka Baptist Church is 0.
life na lang dung tumpan anta choro parpik lo apor chipi pot lapen un an sherik tha nang jirpi jirpo lapen nangli purial tumpan an piningkan ke dobom bang ke fourth ICQFT lo in ICQFT a full form bang ke inter church nogat football tournament lain ping ke bang ningkan pli ke chok lo pini bang ke final lo lapen final long non chitan bom bang ke upper dogmoka Baptist Church lapen Daithor Christian Fellowship pining bang ke 16 teams ando ke participate lapen non la hini ke chitan ke 16 ang bong pen pining ke menaya team tum lo laki dogmoka pen Daithor pen la so football tournament ki cheng ke November 10 pen lapen pini ke tarik ingkoi lo November 20 ni ke phano la so football match tournament dobom ke pining bang ke COVID-19 mat amara ko Daithor bang goal to thup choklo non bang ke present goal bang ke Daithor Christian Fellowship 3 lapen Upper Dogmaka Baptist Church ke 0 lang Daithor tum bang pini bang chiting pik lapen pini bang la sop tum ta vibe do owan football pa thuji bang lasi energy do pik pik lo amuni tum bang ta final buma chiting red bon amuni tum bang a football match a pini bang kelang dalang mesen non present goal score bang ke Daithor Christian Fellowship 3 lapen Upper Dogmaka Baptist Church ta 1 lo non ke laken non latest goal ki pilo lage the present score of Daithor Christian Fellowship is 3 and the present score of Upper Dogmaka Baptist Church is 1 so the match is very intense today it has been a pleasure to watch this match live both the teams are very strong so the match is very intense Dogmaka team ang non injured that lo ana phulong lang dung bom
mà सबसे serious হয় লবন আপু bang arting chat bon mà सबसे bang là bang ke patu tek thirat pabon la sinon player bang chelar nang ik pabon non player chelar ik po domoka team bang player bang mà सबसे injured chelo la si match bang paju dunu nelo la si kaprek a player bang si patu dunik po the present score of Dator Christian Fellowship is 4 and Upper Dogmaga Baptist Church is 1. Non-present goal score bang ke Dator Christian Fellowship 4 lapan Upper Dogmaga Baptist Church ke 1. 4
non match ki juda po 2 minutes lahai an bagvelo present score bank ke Deithor Christian Fellowship ke 4 laban Upper Dogmoka Baptist Church bank ke 1. Dogmoka bank ta bu goal pitch choklo non bank ke lasi present score bank ke 2-4 lo Deithor Christian Fellowship ke 4 lo laban Upper Dogmoka Baptist Church ke 2 lo. Hini na tim ta ingtang rangmat goal chipi bom lang non anta. The present score is Deithor Christian Fellowship 4 and Upper Dogmoka Baptist Church is 2. Since the two teams are very strong today, so both of them are giving goal to each other. The match is very intense today. Match tang alone kenon mangke. So Deithor Christian Fellowship tum hai dalo. Hello. Pinida kadoka be nature man anta churo parpik lo apone chipidun pot lapen audience tumhan pustame churo parpik lo naichetong nun pen arong nai piduna pot pini bang naichetong nun bangta ongmu chetsi theklong
Player tumbang dress change gritha. Choningri lo player tumbang dress change gritha.
We are going to start our closing ceremony, come prize distribution ceremony after a short while, as there is some arrangement on technical things and media, and then arrangement of the name list of best player, best goalkeeper, best discipline team, best highest scorer, runners up, and winners list. As we are taking time, we also ask the players and supporter of the players to get ready for the prize distribution ceremony. Nima. Ito walong sa filote nong AKP ang deng itong dam tuji si damde aprang prize mate nong APP aprang players both the team atu fan chuning rilo aprang at theng no wang ifan. Athema nitum non live ta dambom lake YouTube pen Difu Baptist Church a page YouTube a page long nitum pini akhela lapen prize full match tanang litum puthot lang thuji pute nang litum YouTube channel long Difu Baptist Church YouTube channel long subscribe nahi hodak nang litum imethang ka pathu koson chok ma chokche ma kwan si ke thir pangtang wala puthot thek long lengji. Patibok cheta me players tumta patibok me
aprangan wang cheta dangan wang cheta thang tilo dangan I request the team, both the teams to come in the front and also the supporters of both the teams. Welcome back once again. Non itum nong e kipia ceremony, the prize distribution ceremony claim people. Pinia match ke ta follow. Goalkeeper lopen ke khang tum ta cepatu golo. Lasi boda team pantan itum ari chade pisina. Ili players tumpan nong e pipi aprang ta lopen kapatu long referee awe pute ili ki judge no lasi ke chengsi ili tum referee tum fansi nong e ason ki pigi fansi ni tum opponent la laso nong e ki pigi fan certificate pidunji fan ili tum youth director Mr. Obet Killing alang fansi follow nong e pigi fan ke chengsi ili tum referee man ke do Arwin son Killing fansi hanglo Ari chade pisina. Secondly, I would like to ask Hon Singh Terang to come forward and receive the certificate of appreciation. Followed by Hon Singh Killing, the referee. All the three referees were judging us throughout the matches. So we are thankful to all the three of the referees who had done their work. Non aduntu damsunang lake team angbong pen best discipline team create pen angbong pen sitame discipline pen ke do ke thak lapen ke pathu a team amen ke lapulo the best discipline team that has been awarded for the best discipline is Reformer Presbyterian Church. Reform Presbyterian Church. If anybody is present from the Reformed Presbyterian Church, we like to request you to come and take the best discipline certificate and money. Aduntu down to best
highest scorer from the team, Malo. Oh, kalang lo halo. Mr. Budho Taro from Upper Dokmuka Church. And for this case award will be given by Miss Angela Teronpi, and she is the sponsor of this cash and trophy award. So I request Miss Angela Teronpi to come and give the cash away to Mr. Budho Tero as the highest scorer of inter-church football knockout tournament. Next we'll go to the best goalkeeper. Best goalkeeper goes to Sarlingdok Ronghang from Daithor Christian Fellowship. And the award will be given by our Sir Ruben Ronghang from Different Teachers, Director of Town and Country Planning. So, Hari Charif Sinang Kumarli. Next, we'll go to the best player. Put out best player fund. Along a P2 Damnang. Like a case trophy. The trophy is sponsored by Sir Govind Terang. Lasi alang pansi hanglo. Laso a trophy naki PG fund. Sir Govind Terang. And the best player goes to Malo. The best player goes to John Barlow. Kali udi nege pathuta thekte sithame. The best player goes to Mr. Budho Taro from Upper Dokmuka. Wang selaksi me. Aku laso cash prize award ki PG Banke itu ma Reverend Davidson ing TCP alang li General Secretary of KABC. Cash prize Banke Davidson ing TCP. Kali tu bahini tu wang tome. Okay, so here comes the runners-up. Runners-up team. First, we will give you the certificate and medal. So for this, I request our director, our vice president of our youth ministry, Mr. Albert Ronghang. Allah, just runners-up certificate. Certificate to be delivered by our brother, Vice President Albert Ronghang, and the medal will be given by our principal of UC School, Mr. Moses Hanse. Inut Wangwangta me. I'll call after the player's name. Runners-up team member Greenson Hanse. Greenson Hanse. Number 2, Salmon Taro. Chingri Rongpi. Wang Papa Jinta Melo. Tenjing Taro. Line the Womoy. Tenjing Taro Tom Singh Rongpi. Jonas Singh Taro. Cleanson Togbi, Budho Taro, Nazison Rongpi, Malong Killing, Malong Killing, Malong Kiri Killing, Sarmen Ronghang, Harbamon Milik. Now तुम line बनाया था, इसी line.
Captain Pandumne awe. Manager. Manager to wakta me. Lasso a case award sponsor ke in memory of Reverend Mongwei Ronghang. Lasso award mata case award mani kipi amen kapa amen ke pen pidam ke lagi Reverend Mongwei Ronghang amen pen ningkan pocket that anniversary non chogala non kewangi November 26 26 November si doi la si la kardom pen cherap dun tha lasso a case award runners up fund trophy kipi mate sponsor lage Benjamin Rongphar case award award first feature ko la si la case award kipi bangi ke ini tuma Reverend KS Ronghang case award bang case award by and trophy sponsor Mr. Benjamin Rongpharta Wai. Next, so we'll request Benjamin Rongphar to come and also do the honor to next after this. Okay. Captain Doma, hola, Captain Pan, lapu Benjamin Signal Fancy PG sir. Alangli Fancy sponsor KAPC, sponsored by Benjamin to a part of Muka runners up team. Mohor Chenep Chagloma. Hooray! Huna. Kes ke Reverend KS Ronghang Fancy PG. Captain. In memorial of Miss Reverend Mongwei Ronghang. Non ke winners tum fancy phala alang tum ta inut wangra first certificate pen medal ke NG fan ke hai team amen ke upper sorry upper ma ahok pen ke Daithor Christian Fellowship Sidamek we are all together winner. There is no loser. Lasi Daithor Christian Fellowship tum fan hanglo inut wangra. La certificate pen case award and F-rank certificate bang nitum pipa prangi certificate pen medal. So I request Ilituma Secretary of Difu Area Baptist Fellowship Mr. Horen Killing alang pensi medal bang pipo lapen certificate bang hai lapu Ilituma Main Ministry of Secretary Mr. Dhon Singh Teron pen pipun po. Oh, sorry, the secretary is wrong. Director, President of Men Ministry by Waifan Dhon Singh Teron. Daithor Christian Fellowship Ronghang Wang Paprangwa Alam Singh Nar Dual Bay Jim Ingti Mongol Singh Ingti Bikans Langne Rahul So Langne Daniel Tiso Archer Ronghang Harthang Teron Rangsina Terang Sunil Singh Nar Jejar Langne Gandhi Singh Nar Matthew Hanse Lapian Manager Anil Terang
Okay, wait. Wangla lo di hol pule dah mo. Camera lo do nahi. Pini a winner fund sponsor. Mate case award ki PG fund si. Ili tum Corte lo Sim Teron. Secretary of KYO alang fund si hang lo atheng no anwangra. Captain fund la case award sponsor PG fund. Case award sponsor. Luckily. Captain athe request कर यू शेप बना था यू शेप पुथोट winner trophy kipi lagen ilitu masar honorable Mr. Pradeep Rongpi Fancy Hanglo EM of KAC alang Fancy Hang dulo the winner tumpan trophy kipi fan sponsored by Mr. Sim case award sponsored by Sim Teron trophy awarded by Mr. Obed Killing where youth director of Divu Baptist Church Youth Department Ministry. Guess atum pen. Ben था winner of fourth inter church knockout football tournament Daitor Christian Fellowship case sponsored by Mr. Sim Teron trophy sponsored by Mr. Obed Killing youth director of Difu Baptist Church Youth Ministry. Dito long media ka charab dun laga the hills time lapen YouTube long streaming fun live streaming dito ma media partner rongbong ingti Dinis Ronghang Samon ingti Mukrang Terang and Robin Tiso. फोटो चलू चितुली जी पुटे चितुली में we would like to say thank you to all the sponsor well wisher who have generously donated for the fourth inter church knockout football tournament fourth inter church football knockout tournament media partner the Hills Time
Daithor Daithor Christian Fellowship at NC Batai Plia Pong Interchurch Knockout Football Tournament ilitum take long lo itum cepati itum cepati ilitum take long lo lapen game tough big lo sambong men semi pening apor lana por semi ilitum alang litum cepati pen pening final semi high pon lo lasinon ilitum kantin semi ilitum lam thi si karju bonji phani hang thai prangsineli Daithor Christian Fellowship Captain Rahul Sofansinili por people lam thi si kupini ningje kang tung dot hai la se lang lipan arjupon de tung korte biwel ban samitum arjupon longpo Chorulo por people kaningje ke thang ta velo setame kupiloma eso choroji ningha da interchurch knockout football tournament organizer tumhan same choropar piglo la sondak thak nili tumhan piloma ke pha pen competition long kachipate dun long po churu par piglo la sila sonak tha anu se non kibang jilang as pilama sitame la sonak thak pila la son competition ki bipon paneli tum han ke pha ji phan se pilama choning ri par piglo se teammate tum han same par piglo pini ke pathu dak final pilama angdeng ke pathu mesian ban jok neli tum chi phai pon lo la ben dia cho hang lo dogmoka baptist church atum han sitame nang tum ning oi pon ri je pini khela la son pilama ramdet systeme sindon ke bang jilang systeme la pilama khela bang ke dopig lang asinang tum systeme an se ke bor ipon ji phansi nili tum systeme arnam nardom pipon bom po apa nili tum systeme pilama arnam nardom pipon bom tha je non ke bang jilang la sonak tha ke pathu ke me pen ke hai ji phan asila an melo kaning je ke churo par piglo la ituma korte Rahul so alang lipan kaningje jumi o ilitum ke hai kerem ke doji Lasimo ilitum dogmuka upper dogmuka Baptist Church a captain ban samilitum lamthi si arju bonlongji ase aprangsinili itum korte jirpo lo ilitum bivel be alangli ban lamthi si itum arju bon sene choro lo por people ningje thangda velo ne ke korte pu tum captain ningje lab lo kero ki pi ke lahan lo dak organizer tum han ke cheng 10 tarik pen pini di 10 tarik pen 20 tarik an alang tum cepaduk pen setame aku karbiang long lan se Christian aku arna manong ke pacana phan ke pathe thulong phan latum khela bi lo setame la si Halloween dim pen setame itum arna manong pathe pen anutin setame arna ma phan kroi pen la dak an chetong dun lo la si la kibi dum phan aku la ansu se arna me hirjime peduna latum maning kan wang setame ansu se aku la son itum Christian ha ke pangrum thegi phan an si ni dining jing choklo churolo ilitum iri charte pisunang alang li itum captain la pen alang li no experience a player lo lasi choro parpik lo itum mo botai kapre kewang ji arnis tami itum cherap chito bom bom ji la pen kewang arnis tami nang itum pen aku chitong tum bom ji bosin ning thelo arnam hirjime pe dona choro lo thank you lasi non itum pothor arjubon thulong ji litum upper domoka Baptist Church a captain la pen a manager bahini wa itha a manager la pen a captain aprang se a captain itum a captain la ke la lo alang tum ke pathu mepik la si ke hai kerem ke tum doji samili tum la son itum ke chapati litum mission men thailong si pini finalan samili le don lo la pen pini arni sami non alang tum ke pathu mission pen alang tum sami labang so finalan chipali don lo la pen non labang so khela tangde pen tum non itum lam thi si arju bolongji captain pen ajo la si apor pilo Francis Choro Parpik lo apor ke long pot ni captain ben kining je bonji ke lan lo pini la poson la pineng nitum ke cheng pen non ki Jordan stamin tum final khela don long pot la pen la so final khela u na hot ladak nang support don tum phanan ta Choro Parpik lo nitum phan nang ki support don pen pot asi nitum ningarong Parpik lo nitum ako wan to se nitum ke thek pon bom thekji phan ako nang chirap don bom tha basi nang chuni rilo asi ni hin ben la pan si lam ni je chal choro perfect la
Alang lihen lo captain Upper Dong Muka Baptist Church lapen non litum dak manager Bolon Sarmen Taro alang li pen sami litum lam thi si tum arjupon senang alang li pan se apor bifit lo. Churo lo por kemen MP pot ni likening jeji lepan dingo kaliji masap so prangsi ke ladak las bangso interchurch nokat football tournament organizer dompan akiro pingtung pima lapuson football match made tournament ki bipen itum Christian angbong dompan stame cicini ne pinangbong stame do stame bangso kapathu pen itum kecicini stame do lo la pen ke lage sports support si itum ki rem da doji mate ki hai da doji la si itum tim tum stame rem pondet ba itum ning chipoi ponang ne itum ning chiporong panai la son tak tak moi prangge bangi stame ke pathudun tuji pansi kadoi pansame chun ning rilo la pen ke bangso organizer dom pan stame mo ke bangji aning kan stame la son tak tak bilang pulote nilitum pan ki phavek ji pansi dak pen tum pan stame chun ning rilo lancol lo Chorobar pig lo non itu manager la pen team captain teman sami lam thi arjun lo chorobar pig lo non aku putar nili chuning ring tung lang ili tu malong ha keceng beng kijut an alang litum la ke referee jong jong chot kali stami itum karbiang long arlo itum andong ka chithang klong kasa referee ili tum long keceng beng kijut anang cipaduk dun lo asalang litum men sami nili lam thi isi arjing tung duk lasan das dikado be sami lam thi arjing tung thai lasan ili chuning ri lo ili tum akorte Arvinson Killing ladaan ke bang jifan alang lis Richard Davis nang ili tum akorte Arvinson Killing Chorupar pilo nang li keceng beng kijut nang cipaduk dun la pen kasap pen nang li schedule tight pick sami apornang cipidun pen lapang so ha keceng me judan sami kepa judlong pami la ke arnam hirjumelo la sinon nang li pen lam thi siba kopini tum rad la pen tum viewers tum online nambom la si chining tung thai la si kopini nang li ning pen kopini ke than je alam thi do bulote Chorolo nelepan aporna pi pen lamthei si ninje pu nili lamthei keninje theko ko ba kali onstame arnam hirjume pen kecheng pen kichut la so khela along kondak dun kechok chele le da do thai mene seda game long kechok chela do kok thai ba thek dunong le thai la so pu thak la chok chele le don pustame kado beta dia po sining thelo la pen arnam hirjume dak pen non ma ke nale tum hirjume dak pen la so game solai long ke cheng pen jut long pen anelo Chorupar pig lo Richard Davis nang litum referee la pen litum la referee bahini aku dolang sami lang tum phan Chorupar pig lo alang tum Farman litum akorte Arvinson Killing alang listening je pon lo la sila bangso game ke pa jut phan jujia prang nili churong tung litum long sports secretary nokchong do dana bang jipan se chingri lo non itum live streaming dambom YouTube channel long DBCYM official pu la sila da nang litum lang pon ikame la pen subscribe pon da chok la hello itum akorte hingchong sorry nokchong teron alang li lagi ha kecheng labang so tournament kecheng pen non on sami alang li nang chipaduk do na banglo sports secretary nokchong teron si Chorupar pig lo lam thi mini disiba ningjeima Chorolo aporna bipot abang putin man sami akiro pilo na charap dun pot lapen tangka pe na charap dun lapen physical pe na charap dun tumhan sami akiro pipar pig lo ni lam si lam ni chot Chorupar pig lo Richard Davis na thank you hello non ilitum labang so pining batai pli phong labang so kachipati lake kijud lo si Chorupar pig lo kado gabe nili jasmet Apardom Baptist Church a team upon lapen Daitor Christian Fellowship a team pan Chorupar pig lo alang litum ke bang hello pig lapen ke bang alang tum team ke bang ke joy ke la pugali ladang alang tum laan ka chipaduk pen alang tum final anang kile dun lapen labang so aja me ke pachunum po Chorupar pig lo nang litum me jong si bang wi bulote labang so a tournament chun chedaji la si Chorupar pig lo nang litum along ka chirap lo an same ahirjumi pedonang lapen labang so ke pachun along sponsors tum do ilitum kardom mut kai ke same matha bon senang ilitum arnam ardom pinang lapen ahirjumi same hang pi ponang
sponsors kado ka we la pen jakong pan kechirap an choro parpik lo la silas ki pajud itum kardom ben le pajud nang sini li chuning rila tum youth director sar obed kiling ilitum longdol siritum angdi si ilitum kardom itum arnam han kiro ben jasmet ilitum arnam han itum hodai polonang la sila bang sopor nili chuning rila nitum youth director pen ke japon jepan to choro parpik lo aprang si anawa kiro pilo nitum November 10 penon ing pini kijut 20 an sta arnam nang kijadun pen nitum ke patanglong pe mepot sa arnam ha kiro pilo la pen 16 teams man sta kiro pilo nang nitum Halloween pen sta ke wang tum day thor sa hello piglo dogmuka sa hello pig nang tum apor nang chipidun pot la pen la so a tournament sa lira cham nang pidun pot nang nitum phana kiro pipar piglo la pen ako puthot mo nitum ako lason padutulang ning thelo nang nitum ako nang kipidun ji fansi nitum ning thepondo la sinon nitum ang di sila dom lo nang anam phan kiropen nitum la so azai mixta nitum ke pachun long pe me posa nang phan kiropin nang la si niben cheng pon sin tum ang di sila dom lo nang sing thak don tum poem puisu nang phan ropar piglo athema nang kai stan nitum phan nang jadun der posta nang phan kiropilo nang kai stan tum phan odun der posta nang phan kiropilo hem puisu la pen son surai hirjume nitum phan pi posta nang phan da semera kiropilo hem puisu la pen nang phan rotulo nang November 10 penon pining 20 an sta nang nitum long nang ke jadun pe me pen la so ajai mek stan nitum ke pachun tulong posta nang phan kiropilo hem puisu la pen 16 team atuman sa kiropilo alang tum Halloween pen sta wang pen aso tournament fan sa lira cham nang pidun pen nitum nitum a team ke na teng pen hempu youth pen si nitum chingrum pen si anama kam san so nitum ke claim tek je fan aso team pen nitum chingrum thulong posta nang fan kiropi par piklo la pen la so jai meglong ke pachuna tum sponsor sa tum hempu la pen dak a committee tu man sa kiropilo la ka dokawe ajai mix ta cipasung pen dokawe cipaduk pen posa bang putin van sa kiropi parpig lempu asinang chini abang putin van sa nang hirjumi abang putin van sa pita hempu isu asinon itum nang pen anso hirjumi la pen jakong gidui fan nang fan chordom do la pen akapreg ajak atim atum ke Halloween dam thulang la si ke daun ansta nang alang nitum long sa jadun tha la pen raidun pe mera nang pele pe me pen nang jadun bom tha hempu isu asinang pen hirjume pen jakong kidoi fansi Jesu Kristo men pen chordom lo amen choro parpik lo kadoka bifanta ninghang tuman foto nang chitu tame